Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka mbifurize kumererwa neza nshuti muryango mugari w'akadasohoka wa TV Dunia Nikote. Nyamuneka turagarutse mu nkuru zidasanzwe, tugarukanye byinshi cyane utasanga ahandi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 2025. Tugarukanye icyitwa ubudasa, tugarukanye icyitwa ubwino, n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni byinshi rero biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, ariko twebwe twibanda mu gihugu cy'u Burundi, tukibanda no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko tukabisanisha na situation ku gihugu cy'u Burundi n'igisirikare cya FDN bikiri gufasha abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kiri gufasha Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Aka kanya byazambanye ndetse kandi byanakomeranye cyane, aka kanya byahinduranye isura mu buryo budasa kandi budasanzwe. Ndagira ngo mbanze nsuhuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagusuhuza wowe uri mu majyepfo, ndagusuhuza wowe mu majyaruguru, ndagusuhuza wowe uri iburasirazuba, iburengerazuba, ndagusuhuza kandi wowe uri mu mujyi wa Kigali. Ndakwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Weekend nziza nshuti bavandimwe, icyumweru cyiza kuba kizihiza. Nongeye kugarukana icyitwa ubwino, ngarukanye icyitwa amakuru adasanzwe. Murabibona yuko mfite akamwenyu ku maso, murabibona yuko rwose ishusho ndetse kandi murabibona yuko ishusho ndetse kandi n'icyitwa ishusho, nyamuneka ndi kugaragara neza mu budasa. Nimubona niteretse imbere ya kamera mu mutuzo umeze gutya, mukabona meze gutya, mujye muvuga ni igihugu cy'u Burundi byacyo byongeye kuzamba ndetse kandi byongeye guhindura isura muri rusange. Ndasuhuza rero abakunzi bacu badukurikirana bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hari abadukurikirana bari Kenya, Uganda, hari abadukurikirana bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi, Bujumbura, mu bice byinshi bitandukanye, Cankuzo, Rumonge, Makamba, Bicenga za Ruyigi, imisozi myinshi itandukanye. Twongeye kwifuriza kumererwa neza abarundi. Mumeze mute? Kudesha ko rwose ndabakunda cyane, niyo mpamvu nanjye amakuru adasanzwe y'indani ya ndani nyamenya, nkayasangiza inshuti n'amagara z'akadasohoka zo mu Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi b'abarundi. Bajya bambwira ati ariko Karemba Aimable rwose kuki tugukunda? Impamvu mu nkunda nuko nanjye mbakunda. Ndasuhuza abakunzi bacu badukurikirana bari hanze ya Afurika y'Iburasirazuba, hari abadukurikirana bari Mozambique, hari abadukurikirana bari South Africa, hari abadukurikirana bari mu bice byinshi bitandukanye, ndetse kandi hanze ya Afurika hari abadukurikirana bari mu Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abadukurikirana bari muri Aziya, mu bice byinshi bitandukanye, mu byiciro byinshi bitandukanye. Kudeshapo, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bikomeze bibane namwe. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima, muryango mugari, inshuti z'akadasohoka, bavandimwe bacu. Niko nanone ndagarutse, niko nanone ndagarutse, niko nanone ndagarutse. Ishyaka rya CNDD-FDD, ishyaka rya CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi, ibyacyo bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba, mwene nzamba, Perezida Evariste Ndayishimiye. Navuga yuko yabuze ayacira ndetse kandi navuga yuko yabuze ayamira. Byongeye gutangazwa, hari bamwe mu basirikare bagera kuri 5 batawe muri yombi bashinzwe kugambanira igisirikare cya FARDC na FDNB mu mugambi ukomeye cyane wo gutanga umujyi wa Uvira, nk'uko biri gutangazwa no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC. Aba baraza biyongera ku bafunzwe ku itariki ngira ngo ya 9 z'ukwezi kwa 11 2025, n'ubundi ni uku kwezi kurimo, bashinzwa kugambanira icyitwa igisirikare cya FARDC na FDNB n'abasirikare b'abarundi. Ni nyuma yuko igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kiripotinga bamwe mu basirikare b'abarundi mu gukora umugambi ukomeye cyane wo gushakira hamwe buryo ki icyitwa umujyi wa Uvira ushobora kuba watangwa
n'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe dufite aka kanya kandi yimbitse yeruye, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FDNB bamwe mu basirikare bagera ku 10 bari mu mujyi wa Uvira, abenshi muri bo bagiye kubakurayo. Ni nyuma yuko igisirikare cya FARDC kiri kuvuga yuko amasezerano cyagiranye n'igisirikare cya FDNB harimo kwataka bya hafi byimbitse kandi byeruye uruhande rw'umutwe wa 23, ariko igisirikare cya FDNB ku basirikare bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abenshi muri bo bakaba bakomeje kugenda batinya gukora attack bataka umutwe wa M23. Bibaye nyuma yuko umutwe wa 23 ukomeje kugenda wigarurira imisozi yahariya mu birembo bya Mwenga, nyuma yuko umutwe wa 23 ukomeje kugenda wigarurira imisozi nka Zanduba muri Mwenga, umutwe wa 23 ukomeje kugenda wambura abasirikare Barundi imisozi ya Ngweshe, imisozi ya Budodo. Bibaye nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kisuranamo cyane bya hafi n'igisirikare cya FARDC mu misozi ya Sud Kivu, cyane cyane hariya za Kingwengwe. Ku munsi w'ejo abasirikare b'Abarundi barasanye n'abasirikare ba FARDC, aka kanya kabiri kuvuga yuko abasirikare bajya ku 19 b'Abarundi bahatakarije ubuzima, bikomeje guteza inkeke ndetse no kwibazaho cyane ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC. Bari kwibaza bati se ibi bintu turaza kubigira gute niba abantu dufatanyije ku rugamba kurwana n'uwo twitwa umwanzi dukomeje kurasana nabo, dukomeje kwisuranamo, ibi biraza kwitwa iki? Bikavugwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi abenshi muri bo abakomeje kugenda bagaragwaho n'ibikorwa byo kutumvikana n'abasirikare ba FARDC. Nyamuneka biravuga ngo abenshi muri bo ngo ni abakomoka mu bwoko bw'Abatutsi, nk'uko amakuru ari gutangazwa yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye abenshi muri bo ari kohereza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngari gukoresha amacakubiri y'icyitwa ivanguramoko. Akaba ari nayo mpamvu bamwe mu basirikare bari gukurwa muri Sud Kivu, bari gukurwa mu bice byinshi bitandukanye bajyanwemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi muri bo ngo ni abakomeje kugaragarwaho n'ibikorwa byo kutiyumvamo cyangwa se kutiyumvisha igituma bakomeza guhangana n'umutwe wa M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikomeje guteza ikibazo ku rwego rudasanzwe, bigeza naho yuko igisirikare cya FARDC aka kanya ngo hari kuba n'amadegrasiyo yo kureba buryo ki imikoranire hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, iyi mikoranire ishobora kuba yahagarara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Benshi muri twebwe turi kwibaza bati se ibi bintu biraza kugenda bite niba koko amakimbirane hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC akomeje kugenda akara, kandi agakara umutwe wa 23 ukomeje gufunga imihanda ihuza Uvira na Bukavu, ndetse kandi umutwe wa 23 ukomeje guca amarenga yuko Uvira igomba kuvamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, Uvira igomba kuvamo umunsi umwe cyangwa se ubundi. Ibi biraza kugenda bite? Bijyana nuko bivugwa yuko witwa Perezida Evariste Ndayishimiye uko umunsi ugenda uzaza undi, icyitwa bamwe mu basirikare be harimo n'abasirikare bamurinda akomeje kubakekaho cyangwa se kubavugaho ubugambanyi budasanzwe, nk'uko amakuru ari guturuka mu gisirikare cy'u Burundi. Ubona yuko ibintu bikomeje kuzamuretse kandi ibintu bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Ni mu gihe kandi bivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hafashwe umwanzuro yuko icyitwa imbonerakure zigiye gukoreshwa amahugurwa ndetse kandi zigahabwa n'indi myitozo y'amezi 6 yo kongera ubushobozi izi mbonerakure zifite, nyuma yuko ngo icyitwa imbonerakure ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi zikomeje gukora ibikorwa bya kinyamaswa. Ni mu gihe umunsi ku munsi imbonerakure mu gihugu cy'u Burundi turi kumva ibibazo bikomeje kugenda biterwa n'izi mbonerakure zashyizweho zikora mu mutwe wa gisirikare, zikora mu mutwe
ucunga umutekano cyangwa wowe utwara gisirikare ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko bikavuga yuko ibikorwa by'imbonerakure bikomeje kugenda biteza inkeke uko umunsi ugenda uzaza undi, kuko nk'ubu biravuga yuko umwe mu babarizwa mu mbonerakure ndetse kandi uhagarariye imbonerakure mu ntara y'ahitwa Rumonge ngo yafashe umukobwa w'imyaka 16 ku ngufu mu ntara ya Rumonge. Ibi bivuga yuko byabereye muri no ntara ya Rumonge nyuma yuko rundi mu ntara ya Rumonge abaturage benshi mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kwamagarira kure ibikorwa bikomeje gukorwa n'imbonerakure z'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko kandi ibi bibaye nyuma yuko zimwe mu mbonerakure bazifashe bakazivangamo aba FDLR bavuye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakajyanwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu buryo bwo kongerwa imyitozo ndetse kandi no guhabwa ubuhungiro, nyuma yuko imwe mu miryango mpuzamahanga yakomeje kugenda ikora ubushakashatsi nibuza ku mibare y'aba FDLR bajyanwe mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bagahabwa imbaraga na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo bagafata umwanzuro wo kuba bari burebere hamwe buryo ki imbaraga zidasanzwe zo gufatanya n'ino FDLR, hagasangwa yuko iyi FDLR inyinshi muri zo zishyirwa mu mbonerakure, izindi muri zo zifite imyitozo ihagije, izitoreje hanze zasapotinzwe na FARDC zigashyirwa mu gisirikare cya FDNB. Rero bikomeje guteza inkeke mu gihugu cy'u Burundi, bikanavuga yuko n'amakimbirane ari hagati mu gisirikare cya FDNB ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bikomeje guterwa no gukorana n'ino FDLR uko umunsi ugenda uza haza ndetse kandi bikavuga yuko ibi bintu biri buze guteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ibi kandi none bikagaragara nyuma igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwisubiranamo. Turagaruka kandi kuri byinshi cyane bivugwa bikomeje kubera ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho uruhande rw'igisirikare cya FDNB bamaze bamwe gukuramo impuzankano zabo bakigendera. Ni situation rero mu gihugu cy'u Burundi, ntago ndi bujye kure, ngewe ndibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, twibanda no kubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bitwa abanyamurenge mu mujyi wa Bujumbura no mu bindi bice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Turagaruka rero ku cyitwa ibikorwa bidasanzwe. Ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugaragaza ibikorwa byo kwibasira cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD, cyane cyane ngo ababarizwa mu ishyaka rya CNR nibo bakomeje kugenda bitabwaho cyane, bakomeje gukorerwa ibikorwa navuga yuko bitari byiza. Ibi byose biravugwa yuko hari abantu bagera kuri 6 bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kugaragarwaho n'ibikorwa bigera ku 9 byo kugomora abaturage. Ese ibyo bikorwa bigera ku 9 byo kugomora abaturage byanatumye abo bantu bagera kuri 6 batabwa muri yombi ni biki? Ni ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yo ni menshi cyane. Turaza kwikoza mu mujyi wa Bujumbura mu bisozi yahariya za Cibitoke, tubabwire uko situation ihagaze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu rugo rwe icyitwa umutekano yagikajije nyuma yo kwikanga yuko mu gihe gitoya ashobora kuba yakorerwa kudeta itunguranye. Ese ni iyihe mpamvu ikomeje gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye yikanga icyitwa kudeta? Turaza kwikoza kandi ku ruhande rw'abaturage benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo bakomeje gutaka icyitwa ubushomeri. Ni mu gihe kandi bimwe mu bikorwa bitandukanye bivugwa yuko bigira uruhare mu gushyigikira abaturage bavuga yuko ngo bategereza amaso yabo agahera mu kirere. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rwa situation y'imikoranire iri hagati ya FDLR ndetse kandi n'iyi leta y'ishyaka rya CNDD-FDD y'igihugu cy'u Burundi, imikoranire ikomeje gutuma uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yisanga ahaga. Nibyo kandi nanone ni mu gihe kandi abaturage bo bakomeje gutabwa muri yombi bashinzwa gukorana n'icyitwa Red Tabara. Ni mu gihe kandi bivuga yuko abenshi mu bari gutabwa muri yombi ari abafite imiryango migari yahunze. Bamwe bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bagahungira Tanzania ndetse kandi abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye birimo Uganda n'ahandi hatandukanye.
ku isi, ariko aba baturage bakaba bakomeje gushinjwa ngo kuba bari gukorana cyane n'ababarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Ni umutwe wa Red Tabara bizwi cyane yuko ukora nk'intare zasarambwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kandi bikavuga yuko iyi Red Tabara uko umunsi ugenda uzahaza undi niko ikomeje kugenda ikaza imbaraga zidasanzwe, ariko bikavuga yuko by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu kugaragaza yuko Red Tabara ishobora kuba yaba igiye kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa yabiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ngagerageza gufata abasirikare akabambika impuzankano za gisivile, akababwira ati mujye mu mujyi wa Bujumbura murasana ubwanyu, abaturage nibumva urusaku rw'amasasu ntabwo bari bwongere gutaka yuko bafite ubusomeri cyangwa n'ibindi bibazo birimo inzara n'ibindi bitandukanye, ahubwo baravuga yuko umwanzi ashobora kuba yaratwinjiriye. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gukoresha amayeri n'amanyanga akomeye cyane yo kwibanda cyane mu kugaragaza yuko icyitwa Red Tabara ishobora kuba igerageza kugaba udutero shuma mu gihugu cy'u Burundi, ariko bikavuga yuko nubwo akomeje kugenda abivuga cyangwa nubwo akomeje kugenda abikora, biravuga yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya gikomerewe ndetse kandi kigoberewe cyane. Aha ndagira ngo dutangirire ku ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri bitatu. Ni ishyaka rya CNDD-FDD ririmo abakorana naryo bya hafi ndetse kandi bakemera bagashyigikira ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi abashyiramo cyangwa se incenge z'amahame abashyiramo, ndetse kandi zikanaba na ngombwa akazibemeza. Biravuga yuko rero aba bagaragaza yuko bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atazava ku butegetsi, kuko bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse avuye ku butegetsi, byaba akorewe kudeta, byaba amatora yo mu mwaka wa 2027 aramutse hatsinzwe, nubwo bivuga yuko bigoranye kuko political systems zikoreshwa hano muri Afurika turabizi neza kugira ngo umuperezida wafashe ubutegetsi aveho, yaba ayobora neza yaba ayobora nabi, ko bigoranye cyane. Biravuga yuko rero abangaba bakomeje gukora igishoboka cyose kugira ngo bashyigikire Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikavugwa yuko aba bose nubwo bakomeje kubikora bari gukomwa mu nkokora n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane baba ari ababarizwa mu ishyaka rya CNR ndetse kandi n'ababarizwa mu yandi mashyaka arwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko ishyaka rya CNR ari ryo rifite abantu benshi cyane barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, bikanavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo agabanye imibare y'ababarizwa muri iriya shyaka, kuko ngo icyitwa incenge z'amahame y'iri shyaka ngo byamaze kumvikana cyane yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi benshi babishyigikiye ndetse kandi bakanabigaragariza mu marangamutima ibitekerezo ibyo bakora uko umunsi ugenda uzaza undi. Rero ukabona yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibyarwo rwose bikomeje kugenda biba ikibazo, ndetse kandi bikaba kagaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Nibyo kandi nanone tuvuye ku ruhande rw'abashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi bagakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barwanye abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD. Ni ku ruhande rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD bivugwa yuko aba bose iyo CNR navuze biri kuvugwa yuko bari guca impande bagakorana bya hafi n'imitwe imwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, irimo iyi Red Tabara tuzi kuva kera yarwanyije ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikagaragara yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ibi bintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse kandi binakomera cyane. Nk'ubu biravugwa yuko uwitwa Colonel Bofo Ndoreyaho, uyu nguyu wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi, nyuma yuko yafungiwe kuba yaragize gutya agafata ikawa akayohereza Tanzania, ariko gahunda ihari ari ukuyambutsa umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania igahita igira no mu gihugu cy'u Rwanda. Biravuga yuko uyu nguyu Colonel Bofo Ndoreyaho wahoze ari umuyobozi wa polisi
mu cyahoze ari intara ya Ngozi, nubwo ngo bivuga yuko ashobora kuba yarafungiwe yuko ngo yagize uruhare mu kuba yarohereje ikawa mu gihugu cya Tanzania, ariko ngo iyi kawa ngo urwego rw'ubutasi rwa sene rw'igihugu cy'u Burundi ngo kuba rwarafashe icyemezo cy'uko ngo bagira gutya rwose ngo bagafunga uno mugabo. Biravuga yuko ngo uyu mugabo ahubwo ngo ikibazo kidasanzwe baje kumusangana, ngo baje kumusangana, ngo baje gukora icyitwa ubutasi budasanzwe, baza gusanga ngo uno mugabo akorana ngo bya hafi ngo n'umutwe wa Red Tabara. Ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mugabo ngo hari ibitekerezo byinshi yagendaga agaragaza yuko ishyaka rya CNDD-FDD mu gihe ryaba rikomeje gukora nk'uko rikora rishobora kwisanga harindimuka, nk'uko amakuru akomeje gutangazwa, ibintu ubona yuko bikomeje kugenda biba bibi cyane. Bikanavuga yuko kandi n'uwamusimbuye Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga, uyu nguyu rwose usigaye ari umuyobozi w'icyahoze ari intara ya Ngozi. Biravuga yuko uyu wamusimbuye Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga nawe mu gihe gito ashobora kuba yafunga, kuko ngo akomeje kuba yatungwa agatoki cyane mushobora kuba bari gukorana n'icyitwa Red Tabara. Ni nyuma yuko ngo yakomeje kugenda agira gutya rwose akabuza izi mbonerakure kuba zakomeza zirara mu baturage zikora ibikorwa bitari byiza. Ibi rero bikanavuga yuko uyu mugabo Lieutenant Niyonsenga wasimbuye Bofo, bikavuga yuko uyu nawe ngo yakomeje kugenda agaragaza yuko leta y'igihugu cy'u Burundi mu gihe yabikomeje gukorera mu kwaha ko gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa, ndetse kandi no gukorana ni FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 cyane bya hafi, ndetse kandi ngo n'inyungu zivuye mu gushyigikira iyi FDLR ntizigaragare nibuza ngo zigirire societe civile y'igihugu cy'u Burundi akamaro muri rusange, ngo bishobora kuzateza ikibazo gikomeye kuri leta y'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero igihugu cy'u Burundi kigiraniwe, birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi gikomerewe, kandi bikavuga yuko rero ku ruhande rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD ntibanagaragaze ko bashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD, ntibari kuri opposition side, ntibari kuri proposal side. Aba bantu rero ngo batagaragaza side nimwe bahagazeho. Biravuga yuko aribo bantu bashobora kuba bateza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane dore yuko bivuga yuko ntiwapfa kumenya ati se umuriro ni waka barawuzimya cyangwa se nibo bakije umuriro. Bikavuga yuko kandi imibare myinshi mu gihugu cy'u Burundi igaragazwa yuko abenshi mu gihugu cy'u Burundi ari abagaragaza yuko batari mu ishyaka, badashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD kandi batananze CNDD-FDD. Bikavuga yuko rero aba bantu bagaragaza yuko badashyigikiye CNDD-FDD, ndetse kandi bagaragaza yuko batayanze batanayikunze. Bikavuga yuko nibuza ahubwo binavuga ndetse kandi bikemezwa yuko aba bantu ushobora kuba ari nabo bashyigikiye iri shyaka, bashobora kuba aribo banarwanya ishyaka rya CNDD-FDD ahubwo mu buryo bwabo bwihariye bwa gihanga. Bikavuga yuko bo batabigaragaza bitewe nuko bazi neza yuko umudede yamaze kumenya yuko umurwanya ari uyoboye igihugu cy'u Burundi atapfa kukorohera na gato ya nyamuneka. Birumvikana yuko rero ibi bintu bikomeje kuba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Nababwira nti abasenga mujye musengera igihugu cy'u Burundi, kuko ibikomeje kugenda bikigaragaramo byo ni ibibazo, kandi uko umunsi ugenda uzahaza undi bafata ibyemezo byo gukorana na leta ya Kinshasa, bafata ibyemezo byo gukorana na FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 igahungira ku butaka bwa Kongo, abenshi bagahungira mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi, byaba ari hano muri Afurika no mu Burundi. Murabizi neza yuko bacumbikiwe cyane kuri ubu ngubu, noneho ku bwa Everest Ndayishimiye mwabonye ko Kisekedi Shirombo yamuhaye abarenga 6,000 kakanya, akaba ari bacumbikiye, akaba ari kubatoza, ndetse kandi akababwira yuko azanabafasha ngo kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda rwose, nk'uko Perezida Kisekedi Shirombo yagiye abitangaza. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda bituma ahubwo kugira ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ikundwe n'abaturage bayo, ahubwo abaturage bakomeje kugenda bagira amakenga bitewe n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara hagati mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi ku munsi ugenda uzaza undi niko bikomeje kugenda byongera. Nyamuneka reka mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yanyu, nongera kubifuriza weekend nziza, ndetse kandi nyamuneka mbifuriza kumererwa neza, nongera kubabwira nti amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu.